akukho bantwana benkosi lapha ebengayifihla khona kungicindezela ukuthi ngize eGauteng ukuze eGauteng ngesabatha akukho longayifihla khona Abangcwele bonke basezulwini ngiyababingelela egameni lenkosi enkulu Shembe. Amen. Ngingowa kunene ngathunyelwa kini ukuthi nami ngifike phakathi kwenu ngibe womunye nami okhonzayo ngizizwe lenkosi nemithetho ngiyenze futhi kodwa kukhona umbango khona phakathi kwabantu lapho engathathwa khona ngiwumhlwathi wasendle ngaqetshulwa ngazofaka phakathi kwenu ngothando lwenkosi yasePhalamende bayangibanga nabo ukuthi angibuye ngenza intando yabo kepha kuyafuneka kimi ngibe njengendoda nawe ngisho wena uqobo lwakho lapha ungokwakho wena wedwa awunami uwedwa nje uthunywa uzobuzwa futhi wedwa buzisisa uzwe wazi wenze futhi into ezosiza leso sizwe esisezweni elizayo esingakaliboni ngamehlo alinyama belibona behluphekile wathatha inkolo wathi yakho cha uyisiboshwa uboshwe kanye nabo kufanele ukuthi ukhulule phambi kwenkosi yona inkomo yala nobani ukuthi umndeni uyikhiphe uyise wena oba uyindoda la ekhaya ninomama wala ekhaya niyakholwa nikholelwa abantu abangaphezulu kwalabo bantu bomndeni wakini wonke abanye babo bathutulwa encome amangisi amabhunu bawa bayopha igazi bafika phambi kwenkosi mina ngithi zonke lezi zinyembezi zilinde wena eqinisweni lonke noma imoto ngigibele kuyo yakho kufanele ngikhiphe into engiyikhiphayo kuwe ngoba imoto akusiye yakho nawe eyakini noma kwenzeke kanjani zikhandle ngokuthi kuze kuwe uza ngezandla zakho ngoba lesi sipho esingaka sayibulala inkosi uJesu Kristu namanje sifuna ukubulala inkosi
yamaNazaretha abasacabanga abantu ukuthi kufanele behlatshwa meva ngaphandle kokuthi bethola imali bezilibala ukuthi isizwe esibalethe kubo sihlupheke kangakanani. Kungisiza ngani ukuthi ngiphume namakhulu opondo phakathi kwensimu kaJehova kodwa ngiyinika lutho yona? Noma umthetho ubaba unjalo, umthetho ungameva, nayi lensizwe ehlala phansi ithi kuyihlazo ukuthi umuntu ahambe engaganiwe. U23 u14 lengikhuluma ngawo, kuyihlazo akungenisani emndenini. Umndeni ilesithebe odla kuso la ekhaya. Uma ngabe ungenalo ibhande elimnyama kuwe, awusikufanele lesithebe. Jesu Kristu babakhipha bathi mngani ungene kanjani ingubo yomshado ungayembethe. Bathi akhishwe iswe lapho kugedla khona amazinyo. Uma abantwana bethu yathanda isikhathi asikho ngabe ngiyakhuluma kuningi enhlizweni yami ngoba ukugcotshwa hayi ngoba ngiyingcwele ngisazobuzwa mina ngakho ukugcotshwa lokho ukuthi phakathi kwensimu ngahlakula kanjani noma ngayithengisa uCoca-Cola insimu yakhe ngadla ngayo amakinati ngayeka ibila injalo ukuthi ayihlali njalo ngoba yakwazi yona ine product yokuthi mina ngilale ngidlila ngisenazandla kufanele ukuthi nginikezwe abantu ukudla nguthengisa umthetho kaJehova kuba kuhle bafowethu njengoba nifikile nje ezweni qinisani ngeqiniso lonke kube semzweni nasemathandleni ukuthi ngempela nizothini usumtholile umntwana lo mntwana usumtholile baphumile abantu bonke bala ekhaya basekho endaweni yomakoti sekuthola intombazana la ekhaya umntwana abantu bala ekhaya bayaphuma wethuke umuzi uze ufe ngoba umthetho ukhulunywa esathi okuthiwa angisezi bazongizonda uze ufe umuzi uphele kanti uqedwa ukuthi sesahlala ngaphandle okudingekayo ukuba uma ingatholakala inkomo ebulawela ukuthi intombazane ithola umntwana evela esokeni layo umuzi uzohlala unje uma nginjalo amantombazane uqobo lawo ahambe esebenza inkomo ezobulawa la ekhaya ukuthi umuzi uhlambuluke zibuye ingilosi amantombazane azogana uthi umfundisi uMaganda ngangizwa ngensizwa ngakubo uthi wathi esehamba wathi ngizohamba
ngo-12 bazofika abasezulwini bazongilanda. Wadlula u-12 akafika uthi cha abasezulwini abafikanga bathe uNosibanibani kaphume la ekhaya ngoba wathi asikwazi ukungena ukuzokulanda mfundisi ngoba kukhona umuntu owatholela umntwana umuza uhlambuluke yena uNosibanibani kuvuke seniphuma uhambe akunqengwe ezulwini ngifuna ukutshela lokho. Thatha imithwalo yakho uphuma uhambe. Waselaba-ke uthi lo muntu waselaba ifa wathi wena uthatha into ethile wena abasezulwini bayeza bazongilanda. Kwabuya kwaqedwa kwafika isikhathi yahamba insizwa yakithi uMaganda eyayisinekhulu leminyaka namashumi ngaphandle engeke ngawasho ubudala kodwa eyayisahamba ngamandla amakhulu yenhlangakazi endleleni ifike igide endleleni lensizwa yayimfishane nje iminyama ngafika lesevisi ekupheleni ukuthi sizohamba emhlabeni uma ngifika kule nkolo. Lokhu engukhuluma lapha kuyisidlo sakini ekhaya. Lokhu engukhuluma lapha kuyisidlo sekhala kini ukuthi ufike ekhaya kuklinwe kudliwe ngoba kohlatshwa inkomo nembuzi akusadli umuntu umuzi wethukwa. Uphinde futhi kuzala omunye umuntu uphinde futhi kuzala abantwana abanintombazane futhi ayikho sekwabani impela inqobo lakhona sekwabani sikulonke ngenjalo abantwana bami. Kodwa ngithi kuwe noma mfana noma ntombazane uyathanda uNkulunkulu abantwana abayisolayo. Ungene egameni lakho uguqa ngamadolo uthi uNkulunkulu Jehova sekuphakameni ngipha amandla ngidlule kulokho ngoba indlela ekhaya ezulwini iyodlula kobaba kuqala ngaphambi koba ngifike kuwe. Ngathunywa yini enkosini yasekuphakameni. Madoda kithi musana ukuhlala phansi noma ugida kakhulu noma wenzani kakhulu noma wenzeni kakhulu kodwa kungekho lokho ngisho izici ezeni abanye phakathi kwenu usebeni kolotshwala ukuthi engathi ngaphuza utshwala kanti laba bantu akabakhiphile etshwaleni. Awuyihlabe nje inkomo lapha ubize umndeni wakini lapha siqhamuke thina samakhosi siyonqamuka kabili esibani siyokulanda lapho kulabantu abaphuza utshwala sithi sisandinda wasimisa naw sabashiya samlandela kungelise magabuwe sesiyawehlukanisa musuwehla ngaphezulu ukuthi ngabuye kuthola namhlanje uzokufa musuwehla ngaphezulu akucacela esibayeni lesibani lobhalwe khona esibayeni kini siyezwana na musukwehla ngaphezulu uthunyiwe la kuthiwa hamba usikholelwa usikhiphe kulokhu usikhiphe kulokhu iqinisile lensizwe ekhuluma kanjena phakathi kwenu ukuthi utshwala uma umNazaretha abugaywa kodwa hlukanisa size sazi sumndeni singathi sikwakho bese sithi usibizile besithatha izagile zethu siyahamba isalibhodwe ebhadla lodwa la akusekho nomuntu ozopheka inyama opheka ipheko zinsizwa ngoba bathi bawufuna utshwala bese kumangalela umuntu asazi asitshela ngalutho. Qiniseka ngokuthi uwazi ukuthi umndeni utshela ukuthini ukukholwa ngoba kusikho kwakho ungokomndeni wakini. Ngaphandle kwalokho ukuhlupheka kuzolandela khuluma ngisibambezela abantwana benkosi. Angivule incwadi ihlabelelo 72 yithi siyokwehlukanisa singamanazaretha siyogqoka indivayedi yethu kwabampela sikwehlukanisa esibayeni kini ibhuku lomuntu noma ubani lisesibayeni kube intombi ikhitshe esibayeni kubo iseyidonse ngengalo ihambe yayemzini ngoba isiyesulwa la ikhala ibhalwe khona yofika ohlukaniswe yithi inkomo usuyihlabele mfana kithi kube khona isithebe setina amanazaretha ngapha kube khona abasemhlabeni ngapha umndeni bese sihle sisandinda wasimihla
khona ungazizwela uphindele emuva izinto ezingacacile ngoba phela usabizwa lapho sembangweni wehlukanisile wena uqobo lwakho funda Thixo nika izahlulo zakho Shembe nika izahlulo manje kulesi sizwe esihle kangaka nabahle abantwana nigeziwe nibahle kuyo inkosi nikani kuyo inkosi ukulunga kwakho kuyo indodana yenkosi nasendodaneni yenkosi uyakwehlula abantu bakho ngeqiniso labantu bazokwehlulwa ngeqiniso hey wo angizili ukufuna imali ngiphambukile ngoba ngazi ukuthi ngizofihlaphi yimi losho njalo ngiphambukile ngoba ngazi ukuthi ngizoyifihlaphi uma kuyisabatha sengilapha eGauteng funa ngiyifihle kini ngathunywa kini mina ngathunyelwa kini ukuthi ngababona ngisemkhathini ngidiza abantu abagqoka ingubo emhlophe babe phansi ngigula isifo esingangisindisi ngize ngibe nama-30 eminyaka ngize ngiganwe angisindi umusa ungekho kwakuthi angithatha isihlangu sami ngangihloma isihlangu sami konke ngubize eduze kwakusondela eduze nginolakala ngaphakathi nika izahlulo kwenkosi khuluma uyakwahlula abantu bakho ngeqiniso laba abantu bazohlulwa ngeqiniso abahluphekayo ngokwahlula nabahluphekayo zizobahlula ngokwahlula izintaba zoletha ukuthula kubantu uma sebehluliwe ngomthetho kaShembe intaba ziyoletha ukuthula phezu kwabo imimango ekulungeni nemimango iyoletha ukulunga niyolima kulunge obahlula abahluphekayo babantu siyohlula bona abahluphekayo angithi awusazi ekhaya uyofuna imali uyahlupheka yebo asindise abantwana babadingayo bawusindise abantwana babadingayo aqhoboze umhlubu uyachotoza lo muntu okuhlupha kangaka into engayibona ngikhuluma ngento engayibona kimi ayakwesaba lisekhona ilanga bokwesaba ilanga lisekhona nasebusweni benyanga esizukulwaneni nasebusweni benyanga ezizukulwaneni uyakwehlela njengemvula uyakwehlela njengemvula edlelweni nanjengemihlambi ezinethisa umhlaba njengezihlambi ezinethisa umhlaba ihlambi zemvula enethisa umhlaba uJava ehlela kuba ngiyabonga baba sehluleka impela uNkulunkulu uyazi abantu bakhuluma into abangayibonanga beqamba mangezweni likaMthaniya abangeke bayikhombe noma iqhamuka engathembi noma boyibona ezweni elizayo futhi angithembi ukuthi boyibona ngoba into uma ungayibona ngemhlabeni uzoyibona kanjani lapho uyakhona bekhuluma manga beqinisa iqiniso elingekho labaJuda bona abayaziyo into yabo thina siyawuqinisa ngoShembe esimbonayo esiyombona nakwelizayo okhona owayekhona okhona namanje engikhuluma phambi kwakhe akulunge ubungana msusa kuhlala umthetho nokwahlula kweqiniso likaShembe phakathi kwabantu angifuni ukuba namngani wakho angifuni ukuba namngani angifuni ukuba nalutho nje kodwa ngoba ngathunywa kuthiwa ngiphatha isihlangu esingenanjabiso uShembe kuthi noma kufika ikhukhula zithi ziyangithatha ngilala phansi nasefikile angimi ngoba zongisiphula phansi empandeni ngilala phansi bese dlula ikhukhula bese ngisuka izwi likaShembe ukuthi anolala phansi uma befika behlangana nawe unesihlangu esinenjabiso uyajabha uyasiphuka uyajabha lala phansi iyadlula lento ukhona uNkulunkulu okuvikelayo ameni bantwana benkosi ngingaze lishona ngoba isifuba sami sigcwele mina ukukhuluma ngaphakathi engisola ukuthi ngizokuthulula nini ekhaya mina ngiyasebenza ekhaya ngiyasebenza ngiyathanda ukuthi umthetho nako konke engikwenza kuze bengangibuzi uma ngidlula la ezweni ngiyezweni lelo lokwenama ngabe ngiyolibona na angazi bayijabula abantwana babantu abalibona lelo lizwe siyabahalalisela
inkosi ibusise nikuzwile amen bengithi akukhulumela abantwana ngoba ingilosi bakhombe mina ngingekho ekade ibhale emasangweni ngithi ke abakhulume ngoba kumephuca kanti ingilosi siminga kuye ngoba senginikwa yibo angiwabeka amazwi amabili nje ngoba ngisizwe njalo nje nakhona kulezo nkalo nganginjalo nje namanje evangeleni ngiyalithanda ngijalo nje angathi iqiniso lingabekwa ngempela libe njalo hey kwathengisa inkosi uJesu Kristu ngemali imali abantu bayibheka inkosi bayibheka ukuthi nemali uNkulunkulu bambuka imali abantu akuphuma inkolo kwangena imali emntwini ayikhona usho baba wazoshisisa ukuthi i-front line ngiye ngangena nkosi yami ngingelutho ngiphethe indaba kaHadebe yimi engangiyiphethe ngikhonjwa abantu ngingazi ukuthi bangikhombani ngiwuthothwana ngisinokwe uthi ngizophatha indaba kaHadebe eya koshadisa ebuhleni indlu kaMahadebe yakhiwe ngoba siye sambeka uMahadebe ngomshado nabantu bakwaHadebe amen ngeke ngangena khona kuleyo ndlu leyo inhle kusezulwini izulu yakhazimula ngahlala nemindeni nabantu bangaphakathi inkosi yafike yathi amen amen 152 Ay, 150 mfuna ukusho njani inkosi futhi siguqaba ngcwele oh Oh,
umoya wami umoya wami uyajabula yawami zinqamukile namhla izibopho zibopho yezibophe Maji